Bovas, ondas de chalira, sicira, inundaziuns. Las consequenze della midada del clima s'amussen in Svizzera. Per nus crescen las temperaturas 2 giadas o fitg sco en la media mondiala. La ragione principale per l'augment della temperatura è las emissioni de gas con effect de serra, oravant tut de CO2. Con la revisione della legge davart il CO2 vulen il Consiglio federale ed il Parlament riducir vin avant las emissioni de CO2 in Svizzera. In comportament favorevole al clima dovai venir remunerà. Ci che ciagiuna bler CO2 paias per conter da pli en l'avenir. Contra la legge si veni facin referendum. Las adversarias ed ils adversaris criticescan che las novas mesiras saien memmia charas ed inutilas per il clima. Da cesa tracti in detagl. Con las mesiras en la legge davart il CO2 duain venir reducidas in Svizzera fin l'on 2030 las emissiuns de gas con effect da serra alla mesadat del livell de l'on 1990. Per contanger quai vulen il Consiglio federale ed il Parlament augmentar la taxa de CO2 existente sin ieli da sciaudar e sin gas natural. Oltre da quai doi venir vitiers da nov in a taxa sin bigliets da sgol che parten dalla Svizzera. D'applica la mesadat de las entradas della taxa sin CO2 e della taxa sin bigliets da sgol venis redistribuida alla popolazione e all'economia. Ils daners restants duain ir en il nov fond del clima. Or da quel pudessen venir subvencionats projects favorevels al clima, per exempel bus electrics e novs sciaudaments. Interpresas svizzeras che sviluppan tecnologias favorevelas al clima pudessen receiver sustegn or da quest fond. Precis uscia sco vischnancas da montagna per mesiras da protezione contra las consequences della midada del clima. La legge prescriva als importaders d'automobils d'offrir vehicles pli economs, quels dovran da main benzin. Importaders da benzin e da diesel stuessen investir da pli en la protezione del clima. Per suenter da sciassen als incassar al tancadi in supplement da maximalmain 12 raps per liter. Oz importa quel supplement 5 raps. Con la legge davart il CO2 revedida, valessen ultra da quai novas prescripziuns per edificis per chi vegna dovrà da main ieli da sciaudar e gas. Ultra da quai pudessen tutte le interpresas a lasciar deliberar dalla taxa sin il CO2 se las reducissen per conter lur emissiuns da CO2. Dus comités de referendum criticescan la nova legge per differents motivs. Per il Comité d'Economia è la legge davart il CO2 memia chiara. Ella tuchas oravant tut las entradas mesaunas e bassas et engrevgias fermamain automobilists, locatarias, proprietarias da casa, famiglias, persunas giuvnas che viaggian gugent e mastergnants. Las mesiras saien ultra da quai inutiles. Ellas haien usce o uscia negina influenza sin il clima, per quai che la Svizzera contribuescia mo gist 0,1% allas emissiuns mondialas da CO2. Il Comité per una politica del clima sociale e radicale criticesce questa legge asociala cementesce strutturas che ruinan il clima e va in la falsa direzione. El di na al capitalism vert. Ils arguments del Consiglio federal e del Parlament. Scopaiais dallas Alps saia la Svizzera pertucciada specialmein fitg della midada del clima. Farna gut ciagiunas gronds dons e custas la finala claramain da pli che las mesiras da protezione del clima. La legge sustegna investiziuns favoreivlas al clima. Quais cia fescia plazzas da lavur cum futur ed incumbenzas per interpresas pitchnas mesaunas. Las mesiras saien gistas e socialmein supportablas. Per una famiglia con sciaudament da dieli e con un consum d'energia ordinari importassen ils costs supplementars annuals mo 100 francs. Si una famiglia cerna in auto electric uscia la sciauda in moda favorevole al clima fissen ils costs claramain pli bass. La Svizzera paia mincion var 8 milions francs all'exterior per ieli e per gas. Quests daners pudessen venir investits in Svizzera e gidar a reducir la dependenza d'imports dieli. Per quests motivs recomandan il Consiglio federale ed il Parlament d'acceptar la nuova legge davart il CO2.